on nothing but sand, but a house united shall live and stand to fight another day. Nie dire na thina na twa matutu tuothe muthondekanetie tondu mundu ni athondeka kama haria na ni njui gitumi tondu ni njui aingi na kenjarie tondu ni nguga uguo ni njui kuri aingi haha moyo uria mekirwo mwaka wa 2017 riu ni maretigira gucokerwo hau no riu ri nie ndiramwira atiriri nie ndikuhura ciothe ni citu no rekei tukorwo twi hamwe ona waroma haka no rugame haka no rugame tuke tunyitane tuthie tukanyitane na aria angi tuthondeke thirikari tugitire maria me maitu mundu ndagetware tondu gutire we wiko gakinya kiria gigatukinya na kigitire ana kiaya jesi eno jesi thaka bado etigairitie tondu tutire turamonera mawira tutire turamonera uria megutura no nginya tukorwo twi hamwe nigetha tugitirire ati maria twikite ni twahota guthie tugikuragia nigetha andu aya na anake aya na iritu aya itu onao makahotaga kwigana thiku cia guka ati ni uria mababa maitu matwikire na atongoria itu matwikire nikio tuhotete kwirugamia mutikamatinerie thabari yao gatagati na maheni ni tukunyitanira hamwe andu aitu ni tugucera hamwe riu andu aitu nie njui ni ngukimwitite ati mugiuke no riu ndirarora kinyo na kou kuyoire na nie ndire mundu wa kuya nie ndiota kuya cia thirikari riu nie ndire nacio riu inyu atongoria aria me haha tondu aya othe ni ituri kwiragwo na mundu aria Kenya kia nduma ri at least tukigayane o mundu agithie na kanya kanini ge gikorwo kehoi kana ini ati andu aitu tiguo mutikajoe na uru nie ndiratarite atongoria 5,000 haha mwe 20,20 riu nie kenyo karia ndina kumugayane tondu gutikiri undu ungi gikimwira ni ati aigi gikiuga tiguo tucemanie matura nitugucera hamwe nitugutwarithania hamwe nitukunyitithania bururi wa Kenya nyonia ina kwa mwega nitugwika uguo na ni andu aitu oguo ndamwira ithuĩ tutinoima haha na mbara na mundu twaimana haha na thayo twaima haha na kihoto kuringana na kuria tumite na haria turi na kuria twerekeire na nie ni ndamuria muthuri ucio ni tumunyite ibaru tumutindike ahitukia kuringana neguo tunyitirire ona mwanake akanyita raini kuu na kuu mbere ni tukuhenye dina no haha biuria hagirire nitwaiguithania Murungu awabariki ayamurathime na negwita riu no gwita ne ndona pastor kuhuraga koguo ti uria uthiaga kugereria cia kiumia reke atuhoere ukaha iguru Asante, tuwe kimya sasa ili tuweze kumaliza kwa maombi na kisha wimbo wa taifa. Tuwe kimya, walio na kofia ambazo si za kidini tuzitoe, tumalize kwa maombi. Majina yangu ni Bishop Ralph Chege. His Excellency ni rafiki yangu for a long time. Kwa hivyo tuombe. Ithe wa mwathani witu Yesu Kristo, tuoka mbere yaku miaraho yo umuthi ni undu wa tha ciaku ona ni undu wa utugi waku wa magegania. Muthamaki mwega urauga thiini wa Amos 3:3 andu eri matingihota gutwarana maiko tukamera nayo ma ni gatukura tugutuganite giko muthamaki mwega Ngai twete tu mwitu
mucagurire na riu miaka 10 yerekeire guthira Ngai umurumbuitie no mugitirite no mwete wellness ya meciria ya mwiri nigukorwo ona mahinda maria Suleimani endaga guthamaka ni acokire o hau keherine agikwira andu ane ingi muno na mena ugi na mena mathina utangimuhe ugi ndangihota kumatongoria. Ithe witu ni njui mahinda maria mothe anarugama agwetaga ritwa riaku more than anything else, na nituonete ukimwe ugi ukamwe gukiririria ukamwe kurekanira na otogwegwa umuthi ndagukite niguo hande irumi kana acokerie hi aria mamwirite maundu mathiete matiganite no agutwitite tondu nyumba nini eciraga na utuku. Na riu muthamaki mwega Ngai uria mukwagire ati mugwe wa utuku ucokagirio haria woka. Riu ni twagucokeria ngatho ni undu wa barabara iria twathondeka iria tukugerera kuma mahinda maya. Ithe witu ni tukite guku maita maingi hinga meri umuthi ni rita ria gatatu na ni turamenya namba ya gatatu ni namba ya ukinyaniria. Kwoguo riu ni twatema njira iria tukugerera Ngai otogwo His Excellency Bwana Muigai atwira umuthi ati tumunyite guoko na ni tuturite twetereire agwete uguo gweta umuthi kumanagia ngoro yake gitina thiini ati ni akwenda tunyite muthuri uguoko. Ithe witu ni tugucokeria ngatho ni gukorwo ni gutuhe ugi ni gutuhe oro wa kumenya njira iria tukugerera Ngai wa muoyo tugiakinya mweri wa 8 na kumanagia haha ni twahoya thayu uria utamenyekanaga ni meciria ma mundu hindi no ya campaign muthamaki mwega Ngai ogwo auga ati mahinda mathirite 2007 na hau thutha kwari no rwaite ubitagika gwa thakame yoskika igwo dukaika igwo andu magate magana no arauga atiriri kumanagia riu gutire hindi never again shall there be bloodshed ni undu wa political gains. Ni twagucokeria ngatho muthamaki mwega Ngai twa thondeka kigongona giki kiri kigongona gia thayu na kinyagia mweri ucio wa 8 riria tuka negera urio thurite thirikari ino mwathani then and there ni gwakorwo na opportunity ya growth otogwa uga akanegera na trillion 15 beside urio ire uria kwahanaga. Meciria macio ni meciria mega na ni meciria mathayu uria muthamaki mwega Ngai twaritie nake muthenya umwe akitukiuga o Jeremia 29:11 Ngai arauga ni njui meciria maria ndiramwiciria iguru rianyu ni meciria mathayu na ni meciria mena kirigirerio kiega gukira kiambiriria na meciria macio nomo Bwana Excellency Uhuru aratwiciria meciria mena kirigirerio kiega Ngai oneria kauma wabici atige nyumba ina thayu nyumba ina prosperity nyumba ina success na sectors ciothe ikoni irauta wira na cia on the path to growth. Twagucokeria ngatho ni nguria ithuothe twambararie moko tumwerekeirie niguo tumurathime amuthingu twambararia moko maitu twerekeirie munene wa bururi twege kundi gike kia andu ngiri na ngiri arauga aretete andu gakundi kanini no mugikio munene muthamaki mwega Ngai no umarehete kumu demonstrate uria tumwendete no ria twikeire no ria na come to the level of our understanding niguo amenye uria turathie no ria tuhana otogwa uga we no aragirwo no ngeno aragirwo no wajikudai na muragiri no areruta otoria Musa erutire atongoria Israeli. Ithe witu ni twarathima His Excellency Uhuru Muigai wa Kenyatta miaka iria agukorwe nayo ikoni miaka ya 91 until akaigania no mwe uge wa Suleiman ona thirikari iria ngiuka akorwo
he's a think tank ya consultation twabararia mokoma mothe ithe wa kigongona githeru oruo gikoneka ukamobatia kirima iguru ugikoneka kirima iguru ukamuikurukia kianda ni twacokia ngatho muthamaki mwega Ngai ni undu wa ngima wake wa mwiri ni agutura miaka mingi niguo ature arahaga wega wa Ngai ni twagucokeria ngatho ni undu wa kwenyihia gwake ona ni undu wa urekeri wake naguo wega wa Ngai uria utangimenyekana ni meciria ma mundu gira meciria make na muture-ini wake naguo wega wa mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai na yo ngwataniro ya Roho Mutheru. Amen. Asante. Nitaomba askofu kuweza kurudi nyuma kidogo ili tuweze kumaliza. Askofu tarudi nyuma kidogo. Kindly be at the back. Nsatu rudi nyuma ya Mheshimiwa Rais, rudi nyuma kidogo ili tuweze kuwa wima sote. Sasa tumalize sherehe yetu kwa wimbo wa taifa. Asante sana. Nitaomba viongozi tuwe watulivu tunapompa ruhusa Mheshimiwa Rais kuondoka, na wale wengine tutulie, tutaelekezwa jinsi mambo yatakavyofuata. Tuwe watulivu. DJ unatupa muziki tunapoondoka, na wale wengine tafadhali viongozi tuwe watulivu, tumpe ruhusa Mheshimiwa Rais na nafasi ya kuondoka. DJ nipe kitu. Wale wengine tafadhali tusifuatane na Mheshimiwa Rais, tutulie kidogo, tutaelekezwa jinsi mambo yatakavyofuata. Tumpe Mheshimiwa Rais nafasi kuondoka. Wale wengine tuwe watulivu tafadhali. Tutulie tu mahala tulipo, tusije tukafuatana nje ili tumalizie sherehe yetu kwa taratibu. DJ. Gardens na Rumoro ni mugunda mwega mwa Optiven rotation cia 50 by 100 thogora ni 399,000 na uri na thiko mugwanja na ningi wena kanya ga kugura na installments kwa kahinda ka mwaka umwe twari